kwehayo kurba kwija kurwana se bitingwe byerize Karungu bashobora kuba kwija kubitere impimbi nyamuzana obu bari kubarabira omukubangura abana babo ebikwaterine nebyo bunyankore uko abana bine kutwaza batyo bakakora kurungi batari cyo kugaywa otiruho no kukoresa amani ukurwana sobworo ombyange ebi kandi ndeka tekezi bazayo babari mu rukiko rwabo rw'umwaka urwaba Harris Neven Gardens ho muri Kabwohe ho muri Shema Municipality. Akwati esitahirirwa noza kurra ubona ko mutabane aresiro ndijo musigazi yajya ngo no mukazi ati tumukora ngo cyo nakagwe konka kiriko cyo mwe no kushanga ngo twine forum yo kugambira ho nabana bitu mwe ati tukutete yanka bazire babana abo ntujya kutaho bwire obwite turavuga neki abana bitu. Dr. Sharif Mutabazi or chairman wa Karabweji yagira ngo butashitamisa abana kuhanura ahabyo bunyankore nicyo kiretirwe endwara z'ubuzariranwa zayiyongera zizukurana endwara ya sikoseo ejeje ndwara okuteganise shagama izi ndwara zizukurana hatu washanga umuntu ayino mu butonde bwo buhima ningo butonde bwa sikoseo hatu kamushwera bwabe bweshirikira ubutondo ubu mubasa kuzoko umwana umwazara konka hatwo kugenda wagita eshagame ndijo waza umbasha uzumbishikata wahura ukashwera umuntu umutine buzari obikine hatu noshange cyo kintu cyo butembane wacirwanza yaberye nshonga mboye nabantu bete antare kintu cyo butembane atiyo niko kongera kashobora ngo okumaraho ebi abazire bine kwatanisa na government na mnonga kora biro mukindura engendero y'ubwo wigese babana bakegenda mizabo hatu njo shanga umuntu nagambo urunyankore turunyankore uryo rujwanje tashongukire umugambo urunurweye nabushukana mweneje nayo n'inshonga nkure ryaho kandi ite abazire bagenzi banje feyo twegesa abana obukomuko bwitu omwana ine kumabishe nkuruza hibariki aine kumanya uruganda aine kumanya umuzo aine kumanya uruganda oba okubatwaza aine kumanya n'ubugambo rurimo mwe byo kwitwara mu umuntu hati ashomere ntabwo cyo tashemye kugamba urunurweye ashemye kugambe ndumi zibatiriza heru uko tinkuhamya no kushongoka kuyaho no kufobera no butaranzi yahare abo ko umuntu wabura kwemanye cyori tinkuhamya ngo nubucyo umuntu yine kunda uruganda rwawe kukunda n'ururimi rwawe abasingo abaturana bamanyonko uruganda rwina Mario Sister Immaculate Nayebare hamwe na Rurina Mushagara hino kubashobораho abantu cy'inkuge nkareginga no kugira ngo waburi umusingo utakaza kukuratira ebibiye nyuma biwa ebitwahurire byo kugira ngo umusingo we nyuma umuntu wiro w'umusingo akabategamba kugira ngo bakaba tureba mwenkara mwenyo ni mwenkareginga umusingo okundo uruganda rwawe reba no batugira ngo na n'umukazi wo musingo tayangu yitwa basingo tutwanguhi ahabu kugira ngo tugamba amazuma kandi nutweyemerere especially wiko mu bintu kwene ba elders bawe ukamanya ngo you need to be able to respect umuntu depending on whatever the circumstances or on what you're doing. So of course ni mango abachari hapa single bajaga kugira Mario, yes, but we do not have a Mario. We are hardworking, we are assertive. So when you believe in something one or yesiga ekintu echo kugamba ninge echo gukora, you stand by it, especially mu message. You need to know when be confident in what you're doing. buri muntu ayino rugando rwarukomokaho kane cyabuzima ayine kuba narwe panchisa kurigirira habasingo n'abanyabwere amakuru aga gashakwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga omuri Shema.